cyo barakurongoye comment ntabwo narongorwa reka manze ngira ndabizi ubu ibyo urimo ndabizi mafi ariko yanakurongora kandi akurongo se bitwaye ntabwo twarongorwa none gutyo gora ngize amahirwe nari kuri amwana ndarurongo twabari ari mu bintu uko ari intuza Mr. gusa nashaka nuko amaze kabiri ariko nta gitse twayareka none siti reka bifaranga nta kintu nize kwimbudo kiranganza ibona kurambaya kuri labiko karakanda muri bete kuzana imodoka kuri profila abanditse mukinga kuri kwimana reka je gufata ariko nyine abantu badafata reka mfata reka mbigire ibitagatifu ibitagatifu nta kundi ibyo ikibazo kirigata reka mbigire ibitagatifu ariko njuriwe ndafata ngiye kumugira umutagatifu ngiye kumugira akasamutwe batumugire umutagatifu nawe kuko nta mutagatifu hari nakasamutwe kandi ntabwo ari byo duhimba oya nuko bivuga tukabibwira abantu reka mbikore kanze ncomeke urumva ubuti ari mu bucuruzi bw'imbunda aya supply imbunda muri Kenya asapra akorana n'Uburusiya akorana n'Abayisraeli asapra ni ufite isoko ry'imbunda ya gisirikare na polisi muri Tanzania ni ibintu bihari by the way na iyo article hari urumva ikintu gihari kuba umukobwa wacu yabonye umubillionaire ni ikihe kibazo cyaba kibirimo aho kuvuga uti Johnny baje ukabitubwira ukatwemerera uyu mugabo ko afite imbaraga ikibazo cyaba gihari ni iki ese kubivuga je konzi kutahanyura ibyo ngibyo bikaza kumara iki ntabwo nyine twakora mu buryo batabona ko twabivuga nta kibazo mfite we ko wabivuga ugasa nk'ukoshoninga generally ariko abantu bakamenya ingufu afite mbere na mbere yewe ngiye kumanza mugira igitanga iwacu baranamuhamagaye baramushaka yivuganira na mwenye baramuhamagara ibyo ndabizera na kwinde niyo mpamvu ibyo ni ibintu bazi bahubwo mu mutwe wabo amahirwe bafite ahubwo uvuga ngo iwabo muri Tanzania bizi ngo baraza kubyemera ntabwo baraza kumushyiraho pressure kuri ngewe kuko bazagira ngo ni ikizo icyo nicyo kibazo gihari kuba byamenyekanye hakiri kare umva rero nkubwire uretse gato kubera iki nuza kureba ukuntu ikiganiro cyagenze bimeze neza nyuma kubera iki udashobora kuza hano ukaza wazi ukavuga ati uri muzima umpinduye umucuruzi w'intwaro mugate abantu bari kwandika ibintu bitandukanye nabizi ushobora kubivuga neza oya ninjya kuvuga biraha ngo tufata kandi nawe urabizi already tuvuze birahagije bireke biraza kugenda bizi n'ibindi byose ninjya kuvuga icyo tugamije ntabwo kiri bube urareka uhinduka umucuruzi w'intwaro warimo muraringashyizemo akose ngo hari icyo gatwaye burya kubwira abaturage ko bahita babonaho amafaranga y'imyenda yanjye ava ariko se ubwiye n'ikintu ngiye gutangira ariko ibyo ngiye gutangiriraho iki iby'imyenda ko ibyo ngiye gutangiriraho bibwiwe n'iki oya mbabarira bibaho oya nibyo ngiye gutangiriraho ukuntu ukavuze ni mujye mubona umuntu yambara ikanzu ya miliyoni nibaza aho ibintu biva abafeministe bamaze guteramo agatebe bayi inshuti yanjye ndabizi ndagushumika icyo ubonye biri ngombwa ukabona biri ngombwa wahita unyura hara kuri ndakubwira wereka nanjye neremo agatebe yabanje kuba umupatna we yabanje kuba partner wa Saidi turi kujyana yamanje kuba partner wa Saidi hari ibintu byakomeje gutandukana ubundi Mutesi Jolly akora iki Mutesi Jolly akorera he Mutesi Jolly baravuga no mucuruzi hari abakobwa arigeze gukora live abakobwa bazana no sense bavuga ubusa ndabyitegereza ndabireba bro nkimara gukora checking kuri uyu mugabo amaboko nayamanitse ndavuga niba dufite abana b'abakobwa ushobora kugira connection n'umuntu nka Rugumu ushobora kujyana connection n'umuntu nk'uyu nguyu I'm done
Mutesi Jolly mumanika amaboko, she's something else. Uyu ni umugabo mama yake na muzana mama. Ndi gushaka Bosikani aze ababwire Rugumi. Ndashaka ko Bosikani aza akatubwira Rugumi. Rugumi ni ikindi kintu. Sanza atamuzi. Aramuzi bro. Uyu muntu ari Loki ariko ntabwo abakire bajya baba Loki. Uyu mugabo ni umunyamafaranga. Tuve ku bunyamafaranga, tuve ku mafaranga. Uyu ni umugabo yaranyitabye. Ya, shikamo kaka, vipi? Habari yako mzima. Jamani. Ndio. Nataka unisaidie. Unamfahamu Saidi Rugumi? Saidi Rugumi. Jamani unisaidie uje kwenye space. Saidi Rugumi. Hata nikutumie picha yake. Acha angalia WhatsApp yako. Nimekwambia kwamba mfahamu. Anamfahamu. Ndi kuri ntuza reka nze mukwereke Bosika uramuzi ntabwo utamuzi. Tajiri Mtanzania. Angalia WhatsApp yako, nimekutumia video yake. Aya. Inasemekana iko kwenye mapenzi, mahaba. Moto inawaka kati yake na Mutesi Jolly, Miss Rwanda 2016. Huyu mimi namjua, au bilionea. Bilionea? Ana pesa huyu. Aya! Babaruza kunyura kuri space gato. Ndagusabye. Give me like 2 minutes. Nakubwiraga Sanjaki uyu ntabwo ari millionaire. He's a billionaire. Aba billionaire wa Tanzania baraza. He is not a billionaire. Oscar, naomba jamani. Kaka naomba. Multi-millionaire. Naomba uje umbabarira uhanyure gato. Ndagusabye nk'iminota 2. Okay. Please Sanjaki wowe wemere wowe umuzayirwa ibintu bya Tanzania birikira abatanzania. Sanjaki ibintu bya Tanzania birikira abatanzania. Ntabwo ari mu billionaire. Mufite no mu multi-millionaire, but he is not a billionaire. Milliardaire is bro. Aba milliardaire madora. Ndakubwiye uyu mugabo ni ikindi kintu. Uyu mugabo it's something else. Yego, ariko ntabwo ari mu milliardaire bro. Milliardaire ba Tanzania baraza. Ba Manji, ba Baresa, ba Modeuji. Mbere yuko Bosikani ukishafika jamani uniambie nikupandishe. Tugiye kureba byonyine umuntu abonye ifoto ye aravuga ati uyu ni umumilionere. Uyu ni umumilionere. Wageze kuri nuzamani kuri mise kuri. Bakuri biriya ntabwo ibintu byose babishyira hano. Jamani kaka ebu njo. Bro, wabaye umufana gusa nyine ko yatatse boyfriend yo ntabwo ari umufana. Ntabwo ari umufana. Urumva ntabwo yari umufana. Nabanje kubinegrija. Jamani Bosikani shikamo kaka vipi? Maraba ni yaje se. Salama. Wewe na Bosikani mkuru kuri umugira kumto yashikamo. Mimi ni mkubwa kwake. Bosikani aranduta ariko wewe utekereza ko ngiye Bosikani ngana reka ndi muto ya nuko mfite ubwenge bwinshi.